a genocide. And starvation is being used as a weapon. People are dying of famine and are being killed for getting their food. Profit and power are driving the ethnic cleansing of an entire people. Use your voice. Be on the right side of history. The world is watching. From the sea to the river. Palestine will live forever. 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 Greenland to Palestine. Occupation is a crime. Occupation is a crime. From Greenland to Palestine. Occupation is a crime. Occupation is a crime. From Greenland to Palestine. Occupation is a crime. Occupation is a crime. From Greenland to Palestine. From Greenland to Palestine. Occupation is a crime. Occupation is a crime. Den danske regering nøjes ikke bare med at se passivt til, mens Israel begår folkemord i Gaza. De er aktivt medskyldige i den lidelse, som dag for dag eskalerer i Gaza og i resten af Palæstina. Det er de, når de igen og igen træffer det ødelæggende og helt ærlige, dybt radikale valg ikke at sætte en stopper for dansk våbenhandel med Israel. Vi kan alle sammen godt mærke i vores maver og i vores hjerter, at der er noget fuldstændig galt. At der er en katastrofe i gang, og det er derfor, vi har et kollektivt ansvar for at bruge vores stemmer og sige fra. Vi kræver et stop for al dansk våbenhandel med Israel, og vi kræver et frit... Alle